Ay, mulu ah. Ahora que quiere venir en dua. Oh yo nak. Minggu bisa satu rokes kan bisa. Satu rokes. Anda lah mulu ndak di setel. Ndak ada di setel punya dari cak manggu. Ajak di setel dia kan. Masalahnya kelas kari-kari lawannya. Kelas 22, 32. Anda ada sisiran nomor 3. Namanya ini kulit juga orang. Salah istilahnya anda gitu ya. Stek lu. Yo ya. Ada toko nak ya. Banyak sakunya kali. Capek lawan dia. Kau dia sangat limo gua. Jam berapa? Kau kerita sendal dia. Baiknya kau baga. Pastinya lagi dulu nak. Bila buat tes sendal dulu. Lah. Kau main kau lalu. Hah? Lawan do beres ya. Stel jago. Stel. Ya, pun saluna. Depan lo kejar dulu banyak kepastian. Kok guys tahu nak? Kok langsung. Kalau ndak jangan raguan ko lahan kerja mama ya kan. Semua itu kayak lo. Ada ragu dan insyaallah lawan agak warik stek kok. Pacale kan nang telinga nang ngare. Lawan agak warik stek. Kecil gas ya. Kecil gas ya. Ini main dono kalau kamain gue dikok. Balik kata bawa piti sekarang ada. Tadi main berani. Kalau lewat main Honda aja di. Telepon lah nyalo nak. Mau buka ya. Halo. Banyak yang malam. Malam maghrib kok. Kau nak ada deh sudah nih kok deh banyak dulu lawan anda kali mantap iya nah deh nah enggak dua ya ini ayam lah kosong sih aduh isi
Enggak lah. Bayarnya paket ini. Ini ya keren ini. Tuh. Konyo nan mau buang dah. Kok. Ini sudah anda ini mana? Kau anda baru lah. Ini anda ping lagi. Ini masalah tarikan ini yo. Pelek kok perlu yo kau balap kau. Kalau peleknya lunak, kencang bantu dia pulang beko. Itu bagus loh ya. Dari itu loh. OTW lah ke lapangan nah. Dari itunya rancak jadi dulu banyak. Ini jali kau nam perlu. Ini paham kan? Jalinya. Nah ini. Anda tahu bandai kan? Lah, berkali kan di masjid kan. Wow. Jadi tes dulu, tes dulu. Iya lah lapangan. Sertifikatnya kawan dia. TV lah lapangan. TV lah lu. Ini TV. Iya lah lu. The GP podium leads the four, Bagnaia and Nakagami on that second row. Rins, Jack Miller and Crutchlow are on row 3. Rossi, 2018 Valencia Motor 2 winner Miguel Oliveira. Row 7 headed by Aleix Espargaro, Happy Cyrene and Jorge Lorenzo Marquez. Rossi has made a great progress, up 5 places from 10th to 5th. Rins flying. Rins keeps making mistakes in fact. Vinales all over him, here comes Marquez, it's going to be tight, no way through. Miller slams the door. Him driving acceleration out of the first corner, couldn't get close enough to pounce on Miller. Bargro, his bike just cut out in the middle of the corner. An independent team Yamaha victory in the MotoGP World Championship. He's going to have to work incredibly hard for it. He's running a really strong. Marquez lining him up here shortly at the first corner. On board now with the world champion. He's going to go up, crash out of this one then. There's another KTM gone. Rossi was true to his word. He said he had to be aggressive. He can. That's how you make a perfectly executed move at turn number. The Catty, you can see there clearly how much Marquez has got to Marquez leads. Not seen one put on there. Brilliant. Into turn 9. Elbow to elbow. Standing toe to toe. He's wide. He's in hot. So got the early. Here we go again. Side by side once more. The block pass now from Dobby. Can he